chibai ule wen hi October ni riat sanghni le somni pakhat zirtom ni ania military council ten uphiyo min te anu pui voin dot soilui ti rantum wen October ni riat hian Rangoon Region Prime Minister uphiyo min te ale anu pui dokhimi mi chui te pani chu military council ten ne piro a hruain military council ten an volok anga dot thu soi turin dokhimi mi chui thu an pek thu RFA ten an chui chuak ko ta a in lan huna dokhimi mi chui soi tur thu te chu military council ten an ziak lok sa a chu an thu zia lok sa chuan uphiyo min te yan do ang sang su chi hna sum le rangkachak apek te kha thu dik ani thu le an ruah man anga apasal uphiyo min te yan do ang sang su chi hna kalin apek thu te tel thu military council chung kwa te hnai vai mi pakhatin RFA te hna thuru ka sil ani karma sa kod ni khan uphiyo min te ya dot thu an soitir lai khan anu pui dokhimi mi chui hi ne pi doa hotel room pakhata khung betin an hrenga uphiyo min te yan rangkachak buk sari le dollar nuai ruk do ang san su chi apek tak tak lo thu le tha an vo wangin military council te ti lui tir anga asoi mai thu asoi bok min ki na military council sipai tele PDF te anin ka pa fir fiak sipai sompali thi in antlan chia thi chain apo sipai motor in zui bomin sipai somni chuang an thi sakai region min ken township October ni sari jinglamdari advel khan military council sipai tele PDF ten in ka pa sipai lama mi sompali thi in antlan sengal bokti tual chung mi tenan soi October ni saria anin kana mun chu min kin lui chuan hnoilam khothango ngeungpin ta aune bo lama ni in fir fiak sipai zachuang chu tinto atangin tan pau laman kala an kalkonga boma be ini in pariatan thia chumi hnuwa in kana chuak ngala reiwak loba sipai long mangin khothlang lam lui kama antlan chia min kin PDF ten zuin an kap zela sipai paruk an kap hlum le a ti chuan fir fiak sipai sompali ka hlumani thu thinga dong news chuan atar lang ani chutiang bokin sagai region thi chain township apo September ni sari jinglamdar khatvel khan tong lo lama lo chho fir fiak sipai long som chu thi chain le tapai chen PDF tang rual ten mail thuma bom ti pokin an lo beya sipai long pakhat chu kang chia fir fiak sipai somni chuang thi le hliaman thu thi chain PDF ten an soya sagai region tan se township apo October ni sari jinglamdar ni vel khan inga kauka le daungchi inkara sipai motor in zui chu boma bei ania thi le hliam omza chi chu hriat thai ani lo thu tual chung mi te hena tanga hriat ani phapon le wemong khobula bom voithum puakin fir fiak sipai pakuan thia pali an hliam bok Karen State phapon district a October ninga khan wemong khua le LIB zali somthum pali omna inkara tumkhat takhe tho a tumkhat me pari khayi le tanhe kho inkara tumkhat bom ti puakin sipai pakuan thia pali in hliaman tur bokti KNDO chuan tlai khon huwa thu chu asia mani military council sipai do noi khuwa LIB zali panga sipai ten chutianga bom hanga bai an to thin wang le sipai in dailo na wangin an kalkong tluana khomi te chu puak phur turin ti luina inan ko chuak ti KNDO chuan thu chu a tar lang boka chung puak phur tura lak te chu Duelo township me prekhi le tahne khomi sompariat me kawa tha khothleng me kawa tha khomi panga te chu wa tha kha khothleng in an chora wa tha kha khomi sompali chu wo wele khothleng in wo wele khomi paruk te chu tu khu ta khothleng in puak phur le kongko mutu atan an chor ti sia tani tu khu ta khomi paruk te chu October ni sari thlenga puak phur turaman an ni thu KNDO chuan atar lang bok ani Miain township le Paung township a piuso thi pol dalan le sipai thlop tu mi palite ka hluman ni Magwe region Miain township Sagai region Miaung township le Mon state Paung township a piuso thi pol sipai thurol ruk thin dalan le sipai thlop tu mi palite chu than ni thu tual chung mi te hena tanga hria tani Sagai region Miaung township pau to khua aung chomyo le phu cho te chu sipai te report pathinin tual chung PDF te an chauba ka tual chung mi te chu an vo zui boka wangin October ni ruk jinglam khan Miaung Special People Defence Force MSPDF le Min Chian Ranger MGN Ranger te tang rualin
ang cho mu le phu cho te chu an tha thu tual chung PDF pol atanga ria tani chu tiang bokin Magwe region Mian township parau kan khuwa October ni ruk chundar som pani khan sipai te report pathin dalan thi aw chu parau kan le ngyam pinta kho inkara ka hlum ani boka October ni sari jing lampo khan Mon State Paung township a sipai thlop tu Paung township YMBA Paul Roy tu khimang u chu silaya voi riat ka ani in alu somvekin athi ti ria tani kar khachung in fir fiak sipai zali somni pasarian thi karkalta kar khachung khan Myanmar ram chung mun tina in kana fir fiak military council sipai zali somni pasarian thi thu National Unity Government NUG Ministry of Defense in thu chu asiama September ni somni pariya tatanga October ni li thengan chin sia dan chuan military council sipai lam hliam tuar mi za somriat pathum anom thule thunei na ponglak military council ten poi soilo mi puite chunga rowa taka an chen na hi tum somni paruk omin mi pui sompali an thi thu antar langbok ani ko mu township a rol rala in beina tan ni in military council sipai pakuan thi State Councillor Do Aung San Suu Kyi thlantlin ani na bial chunga township pakhat ko mu township a October ni rukzan khan tual chung mi pui veng hum tu polten kho pui chunga rol ralan che thu ko mu PDF tenan soi rol ralan che na a zandar sarivel khan moto khuwa report petu dalan pathum an ka phluma zandar yat vel khan chai tho kholama tanga local sipai motor pakhat chu konglaka bomin an lo beya in ka ton na thleng ti na soibok chu in kana chuan military council pakua vel an thia sipai sergeant pakhat telin mi pali in hliam an tur boka sipai then khat chu chai tho hospital atangin rengun hospital lampan puituma damdoi in motoran hlan lain an thi ti in ko hu PDF tenan soi in kana wangin ko mu township PDF te zinga tuma thi le hliam anom lova in kana thlen hnu nimin October ni sari jinglam khan ko mu township thanglam khu ate military council force jani vel lutin andap ti ria tani hleku a sipaiten mitlom ngai u aung cho cho manin andop na hmuna an thata tuitlak wanga thi angin chanchin diklawan thedar Rangoon region hleku township yaita venga cheng u aung cho cho chu October nili khan zayat queen veng bula chan lewang omlova an man hnuwa hlekuwa indop na hmuna an ka phlum ti ria tani sipaiten u aung cho chowa an ka hlum hnuwa tuitla angin chanchin diklo an thedara nimin September ni sari khan an halral thu hleku mi pui veng hen pol HPDF tenan soi u aung cho cho hi tlomngai pol zinga mi ni in midang ta na oxygen ngai to saktu wania chan lewang omlovin an mana hleku township khel mualan bo sai indop na hmuna amai voi tam takan vua thirtlonin angal an real boka playerin aha an phoi chu sakba ka ama ne na in kung kai lo thu ten zota a chan du lo wangin October ni rukzan khan aluan ka phlum te in Legu township mi puiveng him to pol HPDF tenan soi an tha nu nimin October ni sari khan tuitla in a thi ti in chanchin diklawan thedara arwang chu postmortem turin an thona chundar som pani vel khan tlomngai polten Leku thlan muala an halral ti ria tani Minkin township a nan CDM zirtir tu nu pakhat tha ani Sagai region Minkin township Changyu khua nimin October ni sari jinglam dariat vel khan nan CDM zirtir tu mai che pakhat chu a chena ina tha ani thu ria tani an tha tak chu dokhin swemini ania CDM zirtir tu te chanchin report petu ani ti in Minkin township a cheng mi pakhatin soya jinglaman tha tak zirtir tu nu pakhathi nan CDM ani afanu po police apasal po nan CDM thau te na soi an tha tak zirtir tu nu pakhathi a chen in chunga silai ka hlum ni in engpolin nge thati ero riat alanilo dokhim min swei an tha nu hian firfiak sipai polte khuan lo wangin tual chung mi ten hlawin khothen oma antlan chelom ti ria tani Sangni le somni pakhat Miss Grand International a Myanmar Miss Amra Swin Ateldon Thailand bot saitur Sangni le somni pakhat Miss Grand International contest a Myanmar IO in Amra Swin Ateldon thu ria tani he Miss contest hi
December nili a buat sai tura puan ani to a sangni le somni Miss Grand International a khan Miss Henley atel to a Miss Grand International hi kum sangni le som pathuma tang khan buat sai to nia ram sang sanga Miss tepo antel nual to ani Miss Grand International contest a hian Myanmar IO in tha thet thati Asian moi Sumiat phui muethet ite antel to ani Myanmar tuipui kam veng sipai pol din ani Myanmar rama tuipui vaw kam veng sipai pol thar chu sipai longpali manga din tan ani thu nei na la tu min ang hle chuan October ni rukhan apuanga Myanmar tuipui kam tlon chuak tuipui chung thenga business zone man theina area ven him na le dan le thu pek ken ko theina la tur le National Waterway lokna veng him bok tura din ani thu sipai ho tu chuan a soilang boka chuba ka tuipuya chan suana thona tuipui ram ri pelte tukdolna chanchin inril hriat theina international cross guard tenena tho hona neya diplomacy lama chakjok tho theinan le ramchung in do boilaya sipai navy lam thachakna tanpui tu atan poa ti ani tuipui kam veng tu coast guard unit pol din na le military council ceremony manna chu October ni rukhan Rangoon Tanhlin Township Navy number 3 Saikhan leya man ania chu ceremony a chuan long sipai ten laipui somni pakhat zet an ka puaka frigate sipai long ten salute pekna program le military air lama helicopter le fighter 10 demonstration show an nei bok ti sia tani Myanmar ma hian tuipui kam area square kilometer noi khat singli sangli zakua som pani aneya tunma chuan tuipui kam ven himna coast guard na chu sipai ten an laveka tuna chuan ashanin coast guard unit din ani veta ani kale PDF te thu alo ngai thla ila October ni sari tlailam darli vel khan kalimyo watanga chimlama tlan sipai motor pani injui chu GTC University bula adinga motora chuang fir fiak sipai ta chu chukin kongpui dingle veilama bom phu man zon lain kaini PDF kale sipai ten bom kamsa chu ti puakin thuneina achil min ang hleya ui chau ho fir fiak sipai pali chu hmuna chuan bom hlum ngalin inhliam anom nual bokani boma po hnu chuan fir fiak sipai ten an thian te ruang le hliam te chu motor chung an hlang lu zungzunga kalimyo lama man hmota ka tlan le pa in omjanei lovin silai antong pong ka vak vaka chumi hnu darnga le achan ve vela sipai motor panga injui chu kalimyo chimlam tho anun kal le a chung sipai motor injui chu thau chian le taya kong inkar mun remlaya kaini PDF kale ten kan lo beile a motor lo tlan ma saber da thalang su ke chevekin min ang hlaya sipai ui chau paria chu an thingala hliampo anom nual bok ti sia tani boma bei an ni hnu chuan fir fiak sipai ho chu thau chian kholama silai antong pong ka le vak vaka wa in October ni sari in kana PDF kale polin thunaina achil min ang hlaya fir fiak sipai som pani chu kanda thathayani ti in thu chu an sia mani kan palet township a fir fiak sipai pali te ruang mu ani Chin State kan palet township maswa tui khwale temmin ye san kho inkar kong sira fir fiak sipai pali te ruang October ni rukhan mu ani thu tual chungmi te hne na tanga sia tani chu mun chu kan palet township chinduing khwa atanga Magweri Gen So Township Langsi kho inkar omni in September thatoblam khan chu mun vela chuan CDF kan palet le fir fiak sipai te an lo inkap to ani tual chungmi pakhat soidan chuan an ruang en chuan October ni vela thi to an ni mel an thi dana laipui an ti pu palwanga thi emo an mani le an mani an inkap emo ani mel ti na soi October ni khata tanga ni li thleng khan chin due khu atanga langsi kholama ho fir fiak sipai ten kong tluanin laipui an tong pong ka a mi pui te bungru an ruk saknuala chuba ka mo chang khu a dor pakhat rokin bungru an ruk sakle a khochunga bu fai bek khat solar plate khat rule in kel pali le arteruk sakin an thata an ei sakti sia tani paledwa sipai pakhat a inka phlum Chin State paledwa yai khaveng thir leibula inkul fir fiak sipai pakhat chu October ni ruk chhun dar som pani vel khan a inka phlum ti tual chungmi te hne na tanga sia tani paledwa khomi pakhat soidan chuan chu thil thlenna chu sami kholama tanga ron luna khoton tirlama omani wangin chiang tak chuan kan la hrelo
ama le ama in kap hluman ti tin a soya firfiak sipaite an mani le an mani an in kap ti in thuthang ombok he thil hlen hnu tlai lamdar li atanga dar sari thleng phone le internet connection atop vek ti sia tani India ral thuam military council hne na hral zel India ral thuam siamna company Bharat Electronic Limited bel chuan July thlasung khan munhla atanga control na le thlona atanga inveneral thuam Myanmar atol lut nuala Khovel Trade and Commerce Zompui Peng Company Panjiva atanga an tollu khol thil le control na silaipat rem khom dan ral rel dan invan dan le khalchua dan chinga te tel thu Justice for Myanmar chuan atarlang bel hi India Arjun MK2 Indauna teng silai 12.7 mm hunhla atanga control na hi kumsang ni le som pasari khan amang tan toa he system hi atwan rang hlea thlo theina awa theini in asat dan hre thein laser manga alat zong wa theini thu JFM thu chu chuan atarlang thlo theina atangin rala invenna amuthun kana turzong theile control theiba ka kongko mu zungzung theini thu bel website ta tarlan ani bok he ka hlatna control man roman hi US dollar noi ruk chuang man ania an label zel don niarin ani India hian UN General Assembly a khan Myanmar ra ral thuam tollu chungchanga vote lovin an new thala bel share tamber hi India sarkar ania 51% athunun hiala ramdang share tamte jinga chuan US dollar makta duai zani somnga thunun tu India company peng Nippon Life Insurance Company US dollar maktadoy zani somthum panga share thunun tu Goldman Sachs Asset Management te antel thu ria tani investment le human right chungchanga bo pelfo bel company te hi ti top sakwatan rin thu Justice for Myanmar chuan soi July thachung khan Nodia Bank le Myanmar ral thom tollu thin bel company te hi komser lisa anda thu athopui tenan soya heng ral thom leitu sipai te thopui Mega Hill General Trading chuan Commander in Chief Nuaya until list thon chu JFM chuan atarlang company website li tang khan Mega Hill General Trading Company chuan Myanmar Navy tan hydronic grain le invenam han ro leitir turin anro man thu ria tani Mega Hill General Trading Company hi miu chowen le san hlai te nu pa le anaute thunun ania Singapore po Mega Hill Singapore Private Limited ming choin andin thu ria tani Myanmar sipaite tan ral thuam hral chualo tur le Mega Hill General Trading tiamin Myanmar sipaite tan ral thuam ti top sakturin Justice for Myanmar pol chuan ange ani thantlanga in kang din hun en turakal ka ani Chin State thantlang khopui chunga cheng thin mi pakhat chuan October ni rukhan an in kang ralta a en lain military council ten an lo ka wangin liamatur ti tual chung mi ten hena tanga ria tani an ka wangin adara hliam ma se atlan chuak thaya India ram ria doctor ten hena in enkol turin an beimek ti in thantlang khomi pakhatin RFA sila ani khan thil poimo pakhata wangin khochunga luta khochunga lu rualin an in kangralta le afarnu te in kangralta chu ena alet le lama police station bula duty sipaiten an loka pa adar vela voithum an ka fu tina soi September ni sompriat khan thantlang khopuya Chinland Defence Force CDF tele military council te in kapin chen in sompakua kangrala sipaitenan ka wangin Christian pastor pakhat alauthi to ani chu in kana wang chuan thantlang khopui chunga cheng khomi puita chu an vaideu tho in khothen omate sahimna zongin antlan seloma eile ina har sannan to mai ba ka COVID-19 in kai chona po anma chon mek ti in tual chung mi tenan soi ani tahan kalim yo le chevel longai thla ila October ni sari sangni le somni pakhat khan tukdang angbokin jingdar li vela tahan bazar kongkam chevela khar chongte le thil zuar turte mai engchi in anveile huai huaya thlaina le sangazor anla tam hle October ni sari sangni le somni pakhat tuk tahan bazar marlam debloka vokzorna vokte voklaklo voklian somruk velan zuara leitu an thanem le a puitling lutiat voklaklo pakhat hi cheng singria ta tanga noi khatman vel ti ria tani October ni li atanga ni ruk sangni le somni pakhat thleng khan let pan chonga James birthday badminton tournament tahan 3S indoor buat sai nia in khelna tel mi zathum don velan nia
October ni sari sanghni le somni pakhat khan let pan chong James Sahola final ani tur thu ria tani matupi township sipaiten tui al thaile bufai an thununa wangin mipuiten har sa zual Sinstead matupi township sipai battalion za somli ten tui al thaile bufai thununin bitukan ral chhuwa wangin khochung mi ten har san an to thu matupi tual chung mi pakhat chuan a soi battalion za somli te hian tui al thaile bufai an kota omveka khochunga har sanna zuala chen in khata NRC ka tin tui al thai galon nga le bufai tin khat an hun tiam kar khata voi khat chau an pe chuaka akhopumin tui al thai an har sat thu matupi tual chung mi pakhat chuan a soi hetia sipaiten an tina san chu tui al thai le reson reng CDF matupi pol te hena a thlen an hlau wang nia sia tania tui al thai an chat lakta ka wangin khochunga tui al thai dor an khar veka leimomo an om chuan battalion za somli hena NRC ka tin mi pakhata galon nga kar khata voi khat lak thina ni thu sia tani bufai le don po in bufai zuar te hena leimai the ni lova sipai te kai hnoi te hena le atula chen in khatan bufai ibni chau alai theya ni tin ai chop da pan thoktan har san a thlen thu matupi tual chung mi pakhat chuan a soi bufai le don po in kudam geta sipai pahnian duty NRC kat kangin mani in gate kan in hon chopa achuang aliam om lova poisa chu khochung sumdong tu hne na pe kani artui po pum samthum chau leyan phala tuna phei chuan bufai ip khat chau kan nei towa anei deuh te chuan an lei khol theya ni tin thok chop tan chuan sum khol sa in kan leya azau leya a hnuwa leina tur om to lo then khat phei chu ei turan nei to lo ti in matupi tual chung mi pakhat chuan a soi matupi township a hian bufai ip khata cheng singthum sangria talei turin an har sa le a tunhma a petrol liter khata cheng sang khate ni lain tuna chuan cheng sang ni le zanga akai chhodora leimei turawan thu ria tani Wedlet township military council taruat administrator paruk secretary pani le in zalal pakhat in nukdok Sakai region Wedlet township firfiak military council taruat venglal le kholal paruk vengchung secretary pani le ruat tu om thran lova mania in zalal nina lo chel tu pakhat te chu an in hnuk dok hlomti Wedlet township thudik pongchok tu pol hne na tanga ria tani military council teruat in hnuk dok ta administrator paruk te chu ta yuwa kholom lal ngiang pin chi to kholom lal yuwa ta chi kholom lal ku kam kholom lal machi tan kholom lal le pau kan kholom lal ten ni thu ria tani sang ni le somni pakhat taxation dan military council siam thara secret le zu chia ti san ani don military council thu chuadana tangin kumsang ni le somni pakhata na union taxation law secret le zu chia lak dan tur chu tunhma ain percentage asang set dona ma se income chungchanga ero tlema thladul ani thu a mu thaya taxation dan thara chuan secret chi sang chu azor chuana reta zirin secret pakhata chia cheng som pasaria tanga za thleng khon ani dona secret zial pakhata chia cheng khat ret veihlo chia 60% zial dang chia 80% te khon ani don ang bokin kuwa le muamchi chi sang za somria thleng chia lak ani don boka chu baka zu chi sang po areta zirin chia lak ani dona zuli tar khata cheng za som kuwa tanga sangkha zanga somruk thleng chia lak ani don thu taxation law dan thar pon chu atangin a hriat thai ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ai thlak the chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye